He tapu hou e waihanga hiana hei awhi I te hunga wahangu ki te whakawhiti kōrero I roto I te reo Māori. He pū manawa rorohiko ka awhi te tangata ki te mahi I ngā mahi o iara mā te tohu a waha. He kaupapa te kaumātoru miriona tāra tenui tēnei kai te whakahaerehia e te hiku media hei whakawhanake I ngā hangarau maha mō te reo Māori. Kei a Ritu Raj Sapkota ngā whakamahuki. I can comprehend and understand what is being said in Turiol. I just can't converse. Ko te mate roro tuarongo e ngaune ia Geneva. A, nā te korenga o ngā hangaro o te wā, tētai a ia, ona whakaaro te whakakōrero I roto I te reo Māori. This is because the voices currently available do not have the capability to convert written Turi or into intelligible speech. He wai reo hori Māori kua waihanga hia e te hiku media, rātou tahi ko TalkLink, ko te puni kōkiri, mā te hunga wahangu. Kua roa Geneva e aru ana I tētahi tikanga e uruai a tētahi reo rorohiko. Ki runga I te pūnaha o te mihini e whakamahi ana e ia hei kawe I ona nei whakaaro ki te ao. Engari a roa noa a te hiku media e whakawhanake ana I tētahi API hei huri I te reo kōrero, hei reo tuhituhi, ko te mea kē, ko tēnei tētahi API, hei huri I te reo tuhituhi, hei reo kōrero. Having a Turi or synthetic voice will support the non-speaking community be heard and seen within their iwi, hapua to eo Māori. Ahakoa te whakaaro ki te hunga ngū, kei kona no te hunga kāpō, me te hunga turi. Tērā pēr ka tae māua, te raputikanga e whakatika ai tēnei API mo te katoa. No tērā wiki hui māua ki ngā whanaunga I te kurare. Kei te whakawhanake hia tonu tia te tapu ria hori Māori nei, a ko te tūmana ko ia, hei te paunga o te rātou kari te whakamahi mai. It would also allow our future generation to attend Maori education and be part of their culture from a young age. Ritu Raj Sapkota, te ao Marama.